Autonomous Council lapen Karbi Anglong arlo song ki dona phan pha ponsi aduya hoilam ke puta kaching wai padupon 1952 ningkana hoi ke thaga teng besi longlia hoi ke dopo bu se mele rup sing teron kaningje Arlong cheng group maya rong hanga rong arat piniarnia da sorkar pen thangna da ke rap long dun delang Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेटामी लोंग पोनिक जी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तबलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेटामी दो इक जी लसी हुमरी इग्नोर आमार जीवन Nili kuan lo ni doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu an cu lo celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen ke wan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un epin pen akesu amar jiwan adobai kichusi nili non kimelo gastric kesu pen inang ningkan dolo sita government adobai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ba chopik lo ador kesu adobai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda amar jiwan ko abangso ayurvedic adobai kichu pen Pai ciklojonian bang nili cutang lo, labang so kecu pen nili ang tek cilong si, non nili kecu da cu muncor lo, nili ning kikru, ketok wai kisu, lapen ke poksu pokang la ketuk kebian tak, non ni pon bomosan si nili cetegong lo. Plardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trop ho 5 troxy nerkapalong humri ignon. Kardong bini prime time birta long pen lisang pi marvelous rong parpi non arju ek tha birtang ton pen Aruni phai cricket homarni dipurong supia long kido matipunga long arboretum cum craft center conference hall long Karbiang Autonomous Council hin pen mai chepai phuponsi Karbiang long pen west Karbiang long ar lokido hamphanga song rat charia song lo charlia song pen chenglok jutang lamera song aphan phaponsi ajer kiding klui pen kidobom adue hoilam kia butha arsik jit pen por phai kri simalom pen kaching wai pon amai padupon lo Labang so mai long jesemet Karbiang long ar lokido rat charia song lo charlia song jutang lamet lapen hamphanga song tum kachetong dun lake Autonomous State Demand Committee All Party Hills Leader Conference, Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, National People's Party, Aam Aadmi Party, 24 Plus Organization, Karbi Anglong Women Justice Forum, Karbi Artists Forum, Karbi Cultural Society, Karbi Lamedamai, Karbi Students Association, Karbi Students Union, Karbi Student and Youth Council, Karbi Farmers Association, Karbi Nimsoching Turasong, Karbi Suarlomai, Joint Action Committee for Autonomous State, Kanchas Dikom, Karbi Riso Adorbar, Hills Tribal League, Karbi Unemployed Youth Association, Karbi Anglong Indigenous Youth Association, Lapen Joint Action Committee for Protection of Autonomy Puhenlo. Labang so mai long jesemet kachetong dona bang phu bang phi kethek kire kethek dinga tumpen bidi sore pen chenglok ador ke dolam the che pachoy ponrinti Labang so mai angdung ti pon et pen phirang ketum Karbiang Autonomous Council a Chief Executive Member Dr. Tuliram rong ha phan lamthe karjuduna hut kapachini pon ke lapuhenlo Labang so mai lake kaprega sai phan kali Meghalaya State lapen Karbiang long interstate boundary lapen Nagaland State lapen Karbiang long interstate boundary along lamki lapen kaike suluk sudagatumon ke jabwer puthaksi chingwai chingsai ponlo Ladake political party students organization social organization intellectuals MP MLA abarim ke do an lapen song ke do an pen chingwai chingsai ponlo Assam government pen ke seng pona committee Piyush Hajarika pen ke chari pon labangso aduya hoy ke pachun ponjia committee abang ke deng ponlo lapen chingki je than pen si pachun nangko
1951 government pen notified boundary do la pen natural boundary ta do la haya teng pen si aduya hoy bangke chilong nangji pusi cherai pon lo la pen chedon sar lo permanent bangke 1951 la pen 1969 Meghalaya state reorganization Meghalaya phan full fledged state ki pia hut 1971 ahut Meghalaya state atuma phan ki pia teng pen nili tuma phan survey of India la so ke hok pon 10,434 square kilometer ke do atengsi do thot nangji pusi cheparai pon lu pusi than pon Nilitum akapre kasayang deng kali akapre ka agenda kali Meghalaya state pen Karbi Anglong interstate boundary puthak ahoya dui puthak lapen ke Nagaland lapen ke inter district ahoya dui puthak sinilum chingwai chingsailo lapen da ke bangke political party Karbi Anglong ke doan lapen student organization ke doan lapen civil organization ke doan lapen ke dak intellectual ke doan lapen ke abarim IMP Dr. Jointo Rong Pi pen chenglok Dr. Mansing Rong Pi MLA abarim pen chenglok penan song ke doan pen chingwai chingsai si ye nitum pin ye bangke rai pon lo je dak Assam government pen ki thik pon a committee Pijus Hajurika laso ahoya dui laso kapichun jipa committee bangke deng pon lo la pen chingki si thanang po pen si pichun nang po Ilitum boundary ke 1951 pen ilitum bangke government of India notified boundary do la pen ke natural boundary do hula haya teng pen si nilitum bangke aduya haya puthake hula so teng pen si long nangji pusipini cherai lo la pen ke chekroisar lo la so teng pen si chingki che than pen si la so dang ke parliament solution bangke hula 1951 la pen 1969 Meghalaya state reorganization lapen ke full fledged state ki pia hot 1971 Meghalaya state tumphan ki pia teng pen nil tumphan survey of India laso ke hokpon 10,434 square kilometer along le laso bangke laso teng si thot nangi pusi cherai pon lo lapen chingwai chingsai pen si laso alam ki bangke pijut nang po pusi nil tum bangke budi suri chibilo lapen non suluk sudak dak Meghalaya long dak langhem pipen chenglok khandulia long la khasia tum ba jointia tum bang pen inul bahini tum phan apran karnu je phan si alang tum abudi kangli men ke claim je phan ka boria abang pubang phie tum phan ta pini tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle dia je phan munon phila sona sayang deng kapa vida je phan ni tum je dak border vigilance committee punil tum pinie pene hok ponon tum thik bonlo hodak local tum sido po ada local tum bensi jara birta pen nang pile po la soteng bensi tum ka pichun ji phan ni tum bori pon po pusin ni tum pinie bangke dak sayang dem ke ripon lo la benche kroi sar bensi la sodang pen ke pindi ba News Desk report Karbi Anglong live West Karbi Anglong ben Meghalaya West Jinja Hills District ahoyalong chikloi John Plain kai suluk sudak amongwe nangja bomsi kedam tangaruni phai kri siar ni ana bangke khai su hi janang bom kacheteng khenganta nangle roklo bangso kacheteng kheng det pen aphi ahoy ke do radatum aning ke patheji phan pura kedam tang aruni phai kri hiniar ni langhem phialong ke do forest IB long an KSA MLA Rup Singh teron lapen EM Rina terang piatum kahumri pedodam Bangso kaching vai hut ahoy kacharai komvek nang jelam thila pen khai ning si ke dora ahok pet ahoy ateng pen si do nang ji pusi KSI hin pen ahoy ra phan aning pathetika Halapu MLA Rup Singh teron pen kaning ji pon ateng ke West Karbi Anglong pen Meghalaya hoy lake non le kapinchong kali lake ke dam tang 1952 aning kan ahut pen si ahoy pithirlo aposi la so teng si do nang popusi MLA Rup Singh teron pen ning je pon এইটো তো আপোনালোকে জানে এইটো চৰকাৰে অৰ্ডি সীমা বন্ধ ৰাখিছে যে এইটো 1951 আৰু 72 যিটো সীমা বন্ধ ৰাখিছে সেইটো মতেই হ'ব সেইটো মতে আমি কৰিব লাগে যে এইটো সন্মান আমি ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে সেইটো বস্তুটো সীমা সমস্যা বুলি হেৰি নহয় কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তি মানে সিহঁতৰ নিজৰ স্বাৰ্থ ৰাখিবৰ কাৰণে মানুহবিলাক উচুকটাই দিয়ে তাৰপিছত এইটো সীমাটো
সেইটো নহয় সেইটো হয় বেলেগ দেখুৱাই দিয়ে কিনি মানুহবিলাক উচুতাই কৰি দিয়ে কিন্তু সীমা বন্ধটো আগৰ চৰকাৰে যিটো বান্ধিছে সেইটো মতে হ'ব সেইটোতো বেলেগ হেৰি নহয় ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিবলগীয়া আছে এইটোতো আমি কৰিয়ে আছোঁ কিন্তু সীমান্ত সমস্যাটো বস্তুটো গেটৰ সমস্যাটো একচুৱেলি গেটটো যিটো আমি বহাইছোঁ সেইটো নহয় এইটো আগতহে যাব লাগিছিলে কিন্তু আমি সেইটো চিন্তা কৰি আমি পিছলৈ লৈ নিলোঁ সেইটোতো সিহঁতৰ সংঘাত ৰাখি বস্তুটো হেৰি কৰিছে এইটো কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু সিহঁতক কৰিলে যে বস্তু দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো যোৱাকালি যে ঘটনা হৈছিলে সেইটোতো হ'ব নালাগিছিলে Langhem Pipen Birsing Tisu, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong District Arlo Lakhai Si Dwar Amla Constituency ke Parlo Arlong Cheng Burup Maya Rong Hang Rong Arat Pining Pen Ningkan Pharo Suse Rong Chukim Churang Dera Pianta Sorkar Pen Akirap Kilongpu Chetheglong Le Pusi Rat Pen Ningjepon Bangsu Arlong Cheng Burup Maya Rong Hang Rong Arat Atum Kedamtang Ningkan Ko An Peloni Rong Rup Chukim Donlo Bonda rong chukim det pen non ponda mesen lang pen danglok mesen ka chilenga tuwar kawe jok pinangana kisung pen si aporanta padam bomlo Rajcharia songnon BJP pupe Congress pupe Karbi Anglong Autonomous Council along kachari ASC hot pen sitame voda bangke radatum sitame joktun bomlo Bonda arlong cheng group maya rong hanga rong radatum kijuna lang towar me sitame thekdunlong lipin lang lapen usumar kacharia hem school pen chenglok kerona hem toilet solar hai sitame longdun delang pusi lamthi nang chapaklang dun ki bangso buthak rat pen ke tham pona teng ke nil tuma ronga phan sarkar pen ki rab long le pin lang pupe school a hema bangke nang pilo bonda ke tangte la so jog nil tum ronga klin sumar tum ana bangke thoye long ansi lokachar le phan chuthon dun nang pok lo pusi ning je pon nang le nang pali lo hala ike school hemi lo ke inan kim hoing ton kok la pen hiri la tenon ke du ke kisak siksa ko sonthla ni tu mangke usumar da thoi yoi lok ke thonu na la ya usumar ti mang par banda da ke thana bang da velo school da velo e man tu ana ning kan bene un bute pudam se em sem du na me la school la puthak ta thek te nang pali sing nang pupulu kayu perlo tani bitum ko an lo nei ke chuklem ke chubor inai ke duk thektik lang nang lile minang lile to warave kisu kun eta ko anu ni ki duk tik tik ni ditume mane gariwan lok puta barla ta ko ni abang rong bidam ko bang phalang nu ajab yo ke yo se ka chunam tang kan anu ni ki duk pen ka churi tang kamaha pen chunam lok ko sitame ni ditum bang ke an ni ki duk la sini ditum phane nang rap bek nei pulo to war bang ta noneli tumarong school doanta kitangti pinaga jog than bangta avilo thangta avilo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum sita menili tumara da phan la pen klim sumara tuma phan matha ponra school pen towara mokha anabangke nangpali sonte mesenji pusi em Prabhat Chandra Taro la pen team Karbi Anglong kachari tuma phan kachuning ri padupon pineng le la son atuwar nang le ni buta nang pi mas nang pi nanta but ki jog yi nang le lipo nang litum nang padong nang palang lipo kani nang padong palang ni litum ke nanta kacipu kalilo la jat kalilo nili hema sor ki thek kilu pen ko anu ni nili hem nili rit katiki kang hoy pen tenglok ko anu ni camping ko na ni aju kerlo ko anu ni kidunanggi hem kam cibikok chulong le junong le angke mo akam mo nang litum hanang pahai dundet lutang ange nang litum bangke nang koichok Ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong Live Dia som Bahumukhi Samabai Samiti Limited Asahem Kedamtang Apor Hut Kang Hapchega Jok Penangana Chukomar Tum Social Media Longpen Aning Kipungalam Chepaklang Ponlo Labang Sojok Bahumukhi Samabai Samiti Limited Along Klembang Pu Dhonsing Timung Pen Pherangkiamai Ini Ponsi Lamthe Chepaklang Pon Pini West Karbi Anglong Dongka Mukam Rong Supia Longkido Dia Sam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Along Klembang Pu Dhonsing Timung Pen Pherangkiamai Kangni Dia Sam Bahumukhi Samabai Samiti Limited Sahem ing hap chekamat social media longpen Dhonsing Timunga phan tangka chola puak toya puthak jesemetsi bangso pherangkiamai paduponlo Bangso hud alang lipen kaningji pon ateng ke nili phan tangka ke chupang lim lapen rada tangka ke chupu akoi pinang anatum nang pipon lo pusi pherangkiamai longpen Dhonsing Timung pen ningji pon
media long pen an nili lam the puthak lang lo ka pa chup pangli ma puthak ka do we la so puthak si nili na le tuma thinu wang nang ko la bang la lo ke si nili hin pen ka pa sini ya lam the bang la ko lo employees atum han nili tum tangka ke en pon la ke ni tum bylaws do bylaws ateng pen si nili share da ke mane share homo dak soni do isi ke general sales lo isi atang ke employee share do employee share ato mangke la ke dak sakuri claim ni plonte minimum 30,000 up to 1 lakh above anke share than pen dak employees man dun la so teng na sin nili tum la so poisa en lo la pen Halapu dia som bahumukhi samabai samiti limited asahem kopi ko son pena potsi sahem kang hapon ma bangso lama bangki chini ingtung wangwe lasi kopi athesi bangso sahem kang hapnang kokma laso puthak dhonsing timung pherangkia mai long pen han paklar pon damtang 30 December ani la all Assam la ode damen pen tamane lower Assam BTA dia long branch plea for branch asap so la foi corruption ke do ayo ni ma all Assam employees la branch anta 226 bando anta la so alogat men la so in happen se audit control pet se 226 la so branch ka audit ayo ni se non banke la kang pulong ta der cha do ne branch bang 226 do ko Dia som bahumukhi samabai samiti limited asa hema phai jum hektin kogamat ni krep ho ansi apor en ponlo bonda lapuana phanta un edera jog non kadokawe angtona phanstame ABSS limited aphan lang tarli ponpo lasi bangso chekloang bong abangke ABSS limited asa hema bangke ingpu ponvek pu pusi pherang kya mai long thampon cooperative office hoy tan cooperative ba sam government hoy tan ma kha bangke বহুমুখী অসম সময় বুটি লাসো বহুমুখী বাংকে ব্রাঞ্চ কম হেকশন সিকিটিন পন আমার 15 days আফাংকে লাসো আপর কে পন আমার 15 days আউনে দেলো আকো 7 days আপর এন্ট্রু লা তাউনে দেলো নন বাংকে আপ টু দ্যাট অডিট do হইলে কাংলাম লো dongka muka men bigibe karbiang long life Thengbi jong si avele pute munit monor pendang lok marat mareng mate kereng era tum anke rengun epuke maduta chini pamelo bangso lam the chini dera phisitame arni wang amat sitame thengpi kang ho tum chimit me pinsi thekpon long bom lang karbiang long ke serang long pusi chathan lapen clear seng ang long lo bonta kai ke ajo pupe anar lo pupe thengpi kang ho tum ki jum pora joksi bangso clear seng ang long mate clear seng a thengpi kivir bom ason si thekpon long La sonsi clear seng ang long mate aing nam kirai nang ji pu matha ponsi ing nam rai kom sai khitum kai ke methanga sai chiklem ponlo La so sai ka chiklem ka chibaduk pena jok ke damtang aruni phai krehini ani ka sam por phai ke thoma por siloni jan range angkang diopani forest account bid officer Rajesh Lek Thepen Japon Linsi ari sang ho tumpen kai ke son methanga sai ka chiklem ke dam boma hut number ing nam pia long kang ho theng pi ke plak tan ke pang som hu thekdam long ke thekdam long lok kapang som hu ba theng pi deopani forest bid officer Rajesh Lek Thepen methanga sa hemalong an chewan detsi arona teng pen sai klempon bangso puthak deopani forest bid officer Rajesh Lek Thepen therang ke mai inipon kene ponlong che kang ho theng pi amen narlong theng pi la pen ke plak tang theng pi kadu kawe kebi plikep an bak doji lapen hithia long anam suri thomkep an doji pusi pachini pon miapor baji thom ra chiting apor long kai ke so na thak ni litum patrolling duty ke dam hot number RF West Block angkang alo thingpi ke pang som the gam long lo kadowe bengkre phoando labang so thingpi la ke nalong mate koroi labang so thingpi theklok panelitum labang so thingpi bang puthot forest office mate tak deopani account bid office ang tungwan lo labang so puthak ni rat phan pachini ning hang gala lo je nonapor labang so pir thelong thingpi theng prang nang khom bom lo asala bang so thingpi theng prang ke pajok ji labang so artu litum bang hutin ong sido asala bang so thingpi theng prang ke pajok ye phang pini tum ka do we kachera pa kenang so sinang tum phan pachini ha
Diopani Forest Beat Officer Rajesh Lekthepen Karbiang Long Rada Tumaphan Clear Senga Thengpi Kerok Kanghu Hede Jiaphan Anparta Rong Rada Tum Sitame Kanghu Thengpi Kerok Kanghulong Le De Jiaphan Kilang Kichari Lapen Nilitumalong Nang Chirabdun Ver Jiaphan Kachuning Report. Balipathar Pen Projanterang Karbiang Long Live. Tang ni Prime Time Birta Bangkila Pansi Kang Toniglo Domi Thakme Kardom.